Juana Uranga Mandaluniz Urrutia Arrien. Nací el 28 de septiembre de 1925. Familiziakin geuen, Bilborutz. Gero Bilbotik joan ginen, zelan galtzen eusen, horra Santanderren Laredo. Da gero, han be galduten, da gero handik zerera, Frantziera. En barcos mercantes ingleses de cargamento de carbón. Da zer, urten la guerra mundial, da bisu etorri jakoien esaten, aber nora gure goen. Aber segiru a Barcelonara o a España donde Franco. Enda, amandriak eta amak aurrera enbiula. Aurrera zan, Barcelonara. Araike pentsetan noen gure haitxa ikesin hiela ja Barcelonan, zeuen. Da bajo gine Barcelonara. Gerriak abau arte. Hanbe ondo ginen. Lehenko Barcelona, baina zenbla, hainbeste bombardeu eta betik egon binen nien zerien refugioen, ja umiak eta amak pentsauen erritxikinetara kanbizau. Da gu joan ginen premia de dal. Barcelonati bastante urri. Han egin gegoen kartzela, gerra da anak hasi. Ja, han zeuen bombardeo horik. Da, beste gauza bat esateko handik, gero, bakotxa bere la zona roja, beriek, zelan nengoen zen, apelliduak eta hartu eta Holanda, ama joan bizan Barcelonara, hastien lauegundien, ofizina garbiketan. Da, ama joaten zen, nirekin, egun baten, da, beste egun baten horrekin. Gu bost ginen, ez da? Eta amagan atorri ziren, bostume lar dauen razionamenturako, gutxi dala. Da, aunque sea, hiru atara leikiela, hemen atara dauela el señor no sé cuantos catalán, izango zen, eskerrekua. Zer bate, umi jaten emun da, etxik, amak tranquila huitzi. Da, joan ziren, hau, da Miguel. Miguel da Beatriz, ez, auta Miguel. Kolonia batera, baina geure onduen, ama joaten zen bizitzetan. Enda gero torri zen zer bat, oin Rusiara eron biedi honik umedan, no? Seketxize, hau, botau bide daue, eta umia bizien biedie, baina zarrak hemen gelditzu bide gare. Zuik ez baina, honi bostumiok atara bioso. Pentsauku, esan duzen amak. Hori, esan duzkun Barcelonan, ni amakin joan nintzen nien, ara ofizina batera pasauta, bisoi. Da amak esan duzen, hori pentsauen biot, nik neure amakine zer konsulta biot, berak esan duzen. Jake gizon ez daukaten neure amakin. Da amazan, haitzen ama. Da taur esan etxerat, esan duzen amari, honik umio gure dago koloniatik batera, ja Rusiara, han ondo egondetzi zen. Da, amandriak esan zen. Pentsau bez Bizenta, honik hilbier badie geurekin. Hortizi ez dugu gauzonik. Amandriak, Frantzien gelditzu ginen, dano batera. Nire hitza politiko bakar esan. Jesus Uranga, Urrutia. Enda, azan, sozialistia dela UGT, enda, ayuntamentuko, Mondragoko ayuntamentuen konsejala. Enda, langilea, en la Unión Cerrajera, oficial, ajustador. Tiek zan nuen, zui joan lehengo kartzelara, eta are gizunak emungo zu erabagisak. Hor noia. Enda, zan nuzkunare que su marido, Jesús Uranga, murió sabiendo que todos ustedes se encuentran bien en Premia de Dal. Lo mismo la madre como usted con sus hijos. Aquello es lo que llevó al paredón. Por más gestión que yo pude hacer, porque le conocí a Jesús en el 34 y sabía quién era en el 34 y no he podido atrasar esta ejecución. No he podido atrasar esta ejecución. Porque esto es un falso consejo de guerra. Enda, hola zen, hileuen. Baina, gura itxa izan, jakinien gu bizigarela. Enda gero, el traidor, txarrenak egoten di aurrien hiltzeko, ala, Jonas. Da, are traidoriak, ekarri natorri ginen nien abisua, txarrak izan di, abisua bota gure amari etxera. Joateko beren etxera. Da,
Joateko beren ez eta ama konsulta guen andrakin ja. Esan dutzen, joan nahi alabiekin, bai, joan nahi. Eta eruin hau eruin honek hartuko jonda. Neu joan nintzen amakin. Enda, gozun kartie, naren berbak ez dugu ere esan behin. Ze karta, besan zuen, txoritxo balete, oso ederrato gelditzu zen. Hori zalik, ama kontesa dutzen, bota ezkero gelditzu bihar. Zeube bai, bota ezkero, zeube. Amak ikusi duenien dano leiru daue, kartak desaparezio. Ni bakiz errin jauen amak, erre. Baina, erretia bakitzu bezer zan. El miedo a la opresión que tenían las madres de lo que podían hacer el pueblo de Mondragón, no a ellas, a sus hijos. Creerme. Niretako amak izan ziren de las víctimas de este terrorismo del Estado. ¿No les esan? Hori pare pasauen ondixen, lehenko gizona hil, gero umedan atxikinak, eta gero ber, atarra bilere aurrera eta zelan. Buruen bakurtuta. Agrupemos todos en la lucha final y se hacen los pueblos con valor por la internacional. Oye, os voy a decir una cosa, que esta canción, aquí en Mondragón, no sé quiénes sacaron y a nosotros nos invitaron y a otras, y toda la zona roja que éramos, como se dice en una palabra, en el cine popular que hoy está cerrado, y con el brazo abierto toda la internacional, y salimos a la calle más paparachos, ya no teníamos miedo ni a los que estaban. Ya no. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, porque el proletariado, mamita mía, ganó la guerra, porque el proletariado, mamita mía, ganó la guerra.